Kay kayat ko't hawayana nga inak maasawa ngem tay padak aping prima amarigrigan awan kwarta nga. Kay kayat ko't hawayana taaduti dulyar na nasingpet pa'y ken nasakot ited na amin saan na imo nuisuy ti maasawa saan tunga agbabawi isuntot na karagragsa pananglaino tinirabi kay kayat ko't hawayana nga inak maasawa daisudaket na dungo uray kasada ni nanang ko nuisuy ti maasawa saan to nga agbabawi isuntot na karagragsa pananglailog tinirabi kay kayat ko't hawayana tasyak ko't tawingen na mapanang tumet jay haway maalak tupay di pamilya. Kay kayat ko't